adafo ye mamu nyina akwa basron kokra ane ene efida onyankopon ehu ye mobbo wode ene da e de acheyen eni ti de meka nyina se kame ho ye fasida e ma obo ade a waye yentiri pagafo no yes enye onu na da roman kan ene yenti ha na dom ne ho mobro opaga yenti afri yende mu enu nti no e de asida e ma wosoro ne asase yefo ade nyina asutumfo ahyase ne wiye nyankopon ono a wofre de ni ho na aba wanwanwani ye rotu amansa kwan kra no te se wewrade one ne a woni nyankopon wate wo se wo ye ewrade na wodi no ampa ewie ye dawase na odisa ne o manyina kyeyen ne ehunu onukredi a wo mayen wayem ya wo mayen ne sa ne o nyina ne yenso ye wo abrabonum no ne esua ne o ma Debi ameka se eye yen series ayeyi yen hwe ne kekew ye hwe efamu adesuade ye fa efamu ye hwe famu nsem toto ya brabo ho na inform yen sade a me ye me nkoso nye na me hu ye obi ye bi say the to no wa ho enti no dwumadie series we no a very educative program as a wo hwa na enye asobrache e na ye wo na so so besua bibia afirima obanya ne oma bebre na asua mo hwe wodupon ni minta sesei deke wo wodupon ni minta yes mo say sesei eni bribi aba wotam enti na mpese ye hwe the gap between the rich and the poor the gap between the rich and the poor ohieni eni skeni sakwa na da wontam no na eye so papa anti abehwe no na yewie soso a ye ba behwe ka se otete wo ba abayu ana abayu wo ba a girl child da otete no a watete a whole nation how true can that be eye no kure enye no kure so dien enioma na ehu anti ebe me see embo aka say no kure and when somebody wants to take revenge on you say wa hu musa deke hweme nim deke hweme nim wa hu musa wa say odupon ya take revenge on musa ekoto se ne mane da no ko frɛ panifo no so mo bedwe wa say nkwala mi nye ni sa dwenbonne e bi sa bi wo ntirimu but obi a wo aye na de ono so pe obi aye de ekwan bi odo befa so na wa ye obone no ono so edo befa so entini nyina ye nsɛm a awie yi yɛtena si yɛbɛdi ho enkomo oni obi san a na wahwɛ sɛ ne obi san no afa oni obi edi nkomo a ene ewiase ye ho recording na dɔso ti sɛ oni obi di nkomo na sɛ wa ama wani ama wo so no anhwɛ yie obi de obɛkɔto asɛm mu he obi me do obi de wo bɛto asɛm mu me ne wo kasa na ɛkɔ silent for 3 or 4 seconds 5 seconds me ana makati wafiso sa few seconds o le koye den sa few seconds na me nti won kan koye den o de ko to speaker ana de ko to den ana ko record me na lalai me ni atikpa na me ti heyo me si anyoma bebre amande me hu nipa e bisu me hu ni nyina de but me hu ko Nto Nipa bia ma wani enda ho ma wani nda ho ewie nyame kyan de enya me ba brand fe prophet Glover. Oh, say Glover. Prophet Glover. Papa, what to say? I'm a body and Adom. Na pacho wasafo no. And then we fidi no. Worth of Worship Ministry. Worth of Worship Ministry. Not just it is worth worshiping the Lord. Of course. Wow. Nyankopon Israel. Ewo he. Ewo tetegu. Roman asori dan nhwe ni mu a. Okay, na tetegu na no way. Eno wo Weja Johnson kaso akwan so. Ewo de me line fa ho nte ho me shede ni ho papa. Okay, tetegu. Yo. That criminal became a babesra. Me ni beji pa. Eba. Na eye ya papa. Mi ami nipa. Ni dini de no me mo ha. Ma me boy no. Dikima so ha. Dikima so na dro so for matatahwe. Dikima enya dance de bebre. Tino mema dikima so
akwa abadema na bibi drone emu a wode bu ankrofo de keme ha ne nasan oh nyambo watch na mabra obi say be share homa chinti me ba radio go ba radio nti me share wo okay e patcho me akwa aba o yeah no na mo ba ai dey etino ye be kwa kotwa ye ho ne akodi ye nkrato edi kan ye ba me director papa producer papa Pamzi Premtobre Pamela ono ene no boba chi dom ane ma me Sarah yenua ba Sarah kunkum edwuma dɔɔso nti wapɛ ba bia fa enso so beba betomi ala nti no Premtobre Priscilla Anaman mo nyina medamo ase sabre bia mo boye chi dom Richard was studio ha ene David nso wo ha na Richard fine you David ene Richard obi awa enam sampon sanso abesra yen ane enti no yetwe ho ye bape ye beto adwumadi no so found to Nipa so no ni penya ye found to Nipa so no ni penya yo adofo ye mamu nyina akwa babio e de ba eye emfa wo ho Nto Nipa so chatroom ha enefie na eye osmosis ene Daniel won mo so etamachi e wo bra won mo ehwe sound no de amament mi da mbofra no won ye adwuma nyina ase ye meka ne se onyankopon o hira won mu nyina na o ma won mu odo ema adwuma na wo ye no ane na aboafo so time akire nie Danica syrup wo motaye ngachi pa se wo ye wo ba wasi so ko mpanimfie so bia menstrual disorder bi etete wa onya Danica ni bi na ono no ma ebesiesie wo hormones ni nyina ama bibia to din e the amount New East Chinese Hospital womo so womo ye nompe ho adwuma se wo nompe ebuo se wo nompe na ye brittle se wonya fracture anampo wonya achiribre momu oyaw ni nyina da New East Chinese Hospital for no ebehwe na won asiesie ni nyina de ama wo yaw de yaw de ontibi emfiri wo dompe mu ebio reflow pad and baby diaper reflow no so eyema yema menum ni yema ma na won bosumi bremu ya na won ho hira won obi ye ebinim ye very heavy flowers ebinim so ye light but ni nyina mu no nya the appropriate materials no now the sese ho a ema bibia so etoto ye e de ma ema unya skin rashes bia na wo ye amada na baby bi ben wo na se wo yusu reflow baby diaper na eno so no eboa se mofra no trumu kokko no mo ne rashes ne sansan ade egu mofra to ho no ebi enye wonda eno nti bo modern se kodwa maso a obepe reflow pad and baby diapers na wetime de eno so e de asiesie ho asababawa ana as baby na digging ma unim ye video no software wakakra enti mepe se ye be kwa kohwe video no se otete oba a girl child a se watete o mamu ni na nation ni na ye nokre bia no bi atwam na nka ye nokre ne ne ya me no ti hei e da ho ye nokre ye wi no ane ye behwe the power of a woman the power of a woman say I am pass my wotumi na tumi ne kura yetimi handle ne ye ho so hwe ni nyina ya de ebedi ho nkomo enti na dofo mo me enkohwe ye series ye episode no ye ba ye beto ankomo twetwe no adofo asema na mpesa metie ne no ana mate no tete oba watete mamu ni nyina tete be ma watete onipa ba ko ye ba be die no nkomo but me family na won social media no so no normally na nke kan Facebook ya taidi nkomo fa opa YouTube nso ye wo ho YouTube ma wo se Rahina Zakaria waba Rahina nyamishira wate Fradwa mone wan no mo ne Kofi TFP no mo ne mo ka ho ni nyina busuafo na ye di nkomo wo social media no so no mo nyina momra Rahina nyame onhira George Adupoku enso so wo chia wo bia George enso so edene de aba na FA Gifty Margaret o se nai Gifty Margaret Tony official money one I am nyina na maka mo abom no osumu nyina am ho to say welcome to the live chat ya ku enma ye den kan ba se started din komo no so for Deacon
asam na dia na oka asam a menu oba no oka no na ya fotu sem opese obie omane ni na omuhu se eniama pa ode be krom ho no eso wo mfa so enti otwe o madwene sisu se wotete bema ba ko a ogina faako nemo wotete oba ba ko a eye oman mu a no kre one the reason why no kre ni say oba to me fa yefun na wawo ye beka say enye oba nko na owo fine oba meka ho but oba ma no o produce a oba no di sie incubator no sa okay oba de niema ni sie na bere no so a we yi aba obi baba no na wawo ntansa wawo nta twins nti ba wo say onu awo no na seso ye dan etre na be ma ne de o produce we na adwuma de aka no metua school fees meye we nti asama oba ne ka no pese otwe impenifo na agene sisu se wo oba tete no yese wo de oba ko school craft for so bi eni so obenya be ware obenyi mo abetre mukase nti de bia no na ma no we adwuma no ye mukase ko ye diba ma wo papa ko sensuma wo papa na mema no ya fa ye hu adi but dem say do baby no story na dey asesa nkasa ene wo hwe emma enema wo mu abodin krata ma kura na wo hwe ma de wo mu ya asama me ne oba na eka no o kire papa fo no say reason why into oba kro ni mu no ne buta ni wow into opeso mo hu say wo titi oba eye ebusua mu enti na chese yenyi sa adwen na enka bi na yen papa no mo ne yen nananom ne ade ne kura se na wo ba ko school ameka se me ne wo ka se oje se ne ye ti Adom TV so ye ka se bi ne ebi wo hostel so what you say ko villages bia sela no mo bu ema no ni mutia na ye sa no a ma membra eye prophet so ye sa ensusanso ben pa se ne ye papa dikin a chechire mu no wa me hu awuraba no ni tiri mu ponti a wo bae but ye koso eyi se suban na e wo consequences bi e betimi ahaye as an individual ya hefo so amen ensusanso ne de esopa kese pa because say wotete oba ene tete nipa enye bema oba bia ewo a ana bema bia ne oba bia wo a entete ye wo oba ni mu no eno no de ma emofra no it is ye ko ye bible no kran mu a ye hwe eye Jacob ene ni nua Esau ene o ma me Rebecca hwe entete ya Rebecca edema Jacob esa do ni ntino e ma Jacob kobre no kware on entino e ma ntete ye de ade mi hia pa but ya yemfa eyi we entoso yemfa ye ni nkosa ade no so because you can't tenos wo se ya asante ma mu mpo a se obi kwa awo no oba yebusa ne se onya nipa na onya yi onya nipa na onya adan den na onya edan no ka no ye den what you say seven ya se oniki adwene pona ye de say ye trim e wo Africa no adwen pa de bia me kan be bezi wo Africa because you want titie bi a okwa brocheman mu a ma wo tumi pa very good ba ba ye bi mi man mu ha ti ba ma kwa ware oba opeso kan se oba wa ko school o yo no ane dwuma bibia no o se trefe den housewife it is a man tete ye de say am fa value an to so a ye hwere pa e man tete am fa value an to so a e do ha be ba na chese as a mother no you should be a role model for your children, the people around you. So we are oba na wa ntimi enyi suban papa bi adia na kire se ansha na edwo yende e ba beba esanse se fa se mi fi prophet abusuamu na mi wasuban bone a I believe so say it will affect the other people around me. Internet na edikin ye me hade o se wo ba ya tete wo ba mana ko school na wo hwenya eno so edin sunsuaso papa bi edeba serious ma menchi me nu oba sister Adwoa o hwe me pa ye po ma friend be din komo yo mama sunsuaso de ba se na prophetic no eso yete he mama se na yete ha
and the war band who hosting Are you talking to me? Yes, please. One for swa. Yeah. They what they buy and one for so pie. Ba ko na me dey akire we. We yenya mpai bo na mekobo. Eye physical some na ye ken. Me ne prophet na yete ha. When na okita map no leading e. Enti se ye ka wo hye ya. Nka sane me na be de na pie. Anokware. Enti eto de bia send prophet I say ye hwe ne ma yie. Na obia no wo ye owofo a say wo ye observer. Wo ma wani di mo frenechi. Yeah. Na wo bo ho ban na afun wo se enema pa wo ho no betu wura enkwala enra na me ni obi di asema wo ken ye enra na me ni obi di komo ena me kan say abrochire no omo detect emofra no talents and one mo creativeness no from right from the onset and they build you on that talent na one mo hu no and nipa ni nyini no be ya esa talent ma no you expert enya matra makwa nsebia or you expert but the hano entisa ade no kura woni wi ama me be kan wa hye akora bone makwa se ja we akora bone okwo bi obehu kwo bobo bi obehu ne be me so kita pencil ni bi na ma hwe I mean and the football and the say obi anyanka ne ba oye makresi of course software and okura ye mehwe uje di se su ene ban no ye exhibit no enu bi ka ho enti enene ye mema wo man mu no de wo mo ye boni aye nka ho but e ma ne de tam bia to say me ma a typical example. I'll be blunt wo be ma de otimi eye den ekwobo adwaman na wo ba de otimi nkwobo adwaman me nka so oba nkwobo adwaman yo but I think say enioma bia ha den o je di say enam saa atinumupona yekita no and ama na nyenya for so many years abedu baby edu ya no and what can we do to manage and balance it question ya no ed asemo can be pa you see entina emma na fele say ye nipa echen ma no enti ye wo akwanya say onyankopon ye nioma bia ye pa wo akwan so be ye bibia ope bia but abawa na ntesa enna kra de mema ne ye ne ma ne bi ye ma ne bro sa enokware ena se oba de ni si bibi so o ya otumi ye ne ye pa because ode ne hu nyina sem e wa de ko a oye no mu aha enti no entity ye bia ye nya no from the beginning no in fact ahaye pa enti no enebe ma free say sabi oba na tete akola enti no ofire adwuma ba no wotam ne tawo bi say ne kon ho a no pia bo nti okohwe bo a de mofran omade sua omo so majalio so majani ne de ne so wo mato mfa ho but yaso tan okwadu an wayi nimrika binim said there are some fathers out there one more ebo won ho modin of course eboa won yire no mo ehwe won mba ne ade but ye hwe percentage na e ya he wo mu no so enti e kan ya se bia ye yi me man so mo ya ade mum na mo ye na mo so ebi meka na mo no so mediato ye peke man kakaka mediato say Father's Day kra ye recognize mo ba kakra ye person Father's Day obi akra check mo because mema na bra bona akwa te say akokọ aforo nyonko akokọ no e ko be so be butu nkosua no so ekwan nkosua no be bo emofra ne be neti wo twan se mofra ne be te no ho no asa afro ni biom sa it is na bra bona akwa oh and you serious they said to make twa me ho se sapa na bra bona akoye dia me twa me ho na ma home so na ma pa ideas for the above some questions and just e be ha dey but see ah found to ni paswe no ni penya ye found to ni paswe no ni penya yo ara for ya samba bi o ya samba bi ma so ya de ba na mu edu pa yes ema e kasa bi a yati ema wotumi e ya mpasa ema wotumi se ya mpasa ema wotumi a anye ye bia de man yetimi handle control to me no ana ema ne bi ajaja ye hu na to me no mo e control yen se na etie amenko e yesofo ho prophet mame financial ase ema to me ne dia no edene
Emma wo tumi pa but emma hu handle enu nti na se oba bi ne be ma nam na be ma ye ne bone a ogigina bontin ye dede na me kan asem bi say there are some scriptures in the Bible me bon pai so oba bi ehunu da because emma get hold of those scriptures remember we are dead na Yesu Kristo so for bet me o di edu wa do he na wan kan na yam po ya me emma na hwe Yesu Kristo nyina enye oba mu no ko say anokware anko betumi decide not to give birth to that man obetumi ebu ni kon mu ekono anokware enti ye hwe oba bu nu Mary bi a won nya tinke bi nya bibi da e de ne ko say ni mu enti emma tumi ekura de anu eden pa but one unfortunate thing they say to me no ye hu manage ye emma ye hu manage na nyama ye wo ma ye bre nyina nyama emma bibi be ko ye yoba bibi nko ye yoba efie be ye yoba na ya Ghana memwo ye say ya papa na ebu mama da bi ma me na chechere man no hey asawo no wallahi ente ko ye be mo ba na ko ye be mo ba no sa we dia me ye fi amanyon side ne kura dia ba ya kasa individual ya fie mu sa wo yo ba wo fie na sa asomdue okunu obetimi look good okunu benya asomdue okunu benya good direction na efi wo ba no efi wo ba no emma wo tumi pa na oba bi wo ho betu ekunu ne fo ba de kunu so ya so brache wo tie un se mama efutuo no ye wo ahudo bebre ye wo emema ni bi wo ho se de wo kan aso no edene ba ye ko Bible mu ne hwe ne Nebukadnezar ebra na so eden no onyame ankasa ne tuti bema no e wo hwesofo ba hwesofo ne bema e na bema hwesofo ni Nyankopon enti ntoko bi wo na wontumi nko afa ko sabe pepe eni oba no hwesofo ye bema no anko ye ma no de anya so obebre yo obebre dike ma you see it to me ma tumi ne de o mo eje ya to ho oje ato na nea emfaso nisu no na mbaye edi akire nema emfaso nisu no na mbaye on se na ye crofo na ye ka bibi hwe se na prophetica wo hwe Bible mu a hwe Elisha enye ono na okwohye nkom anokware end of the day enye oba na ohunahuna na oba Jezebel sorry odwane go tell Oba tumi ose mun kan kire ne se on twen na meba ne so Jezebel so na me bi she nani aso ka kire wo se emma kura tumi anokware enti etode bi a hwe se na prophetic emma yehuhu ye mekai madam for police bi ze se we free na oba adwuma na sam kekere no odufia ne yiri so ni mu na one day na madam for bi ba se ne ye koho ye duo na ne yiri ayiri ni mi wa body ko mu tai na madam for ne akwai obegina kwa so ye dedei se no nka hu ofie we asemo enti wo hwe oba tumi a emmawa na oye so oba no oba discipline o ka kire no enti ma ye ka ne se emma no tumi a nyame de ama won no eso ba no mo hande ni yie won wo dilala bra no person nyini Samson akoma hwe ko yode ne fa so tuwa bi aya no de sa fa tuwa adenti na be me bo bra na wa to fie sebi ade kituwe no de ache Bema to me Tommy and boy you see me so hotel and mama kro nda bi mu da we na rent oba na kwa me sofo obi no bi sa your church member baako fellowship member baako and I say papa no be talk am prophet also be talk am papa no just want wo hu jai ahwe ni also de nya makeup o wo de nya makeup ye ni bi also abo makeup da sister ni say there be I say any member be my papa na dwen sesa because you who say no and one atọ na kuma so enti ma ye wo tumi am ma mo ma ye fa ye tumi no ye adwuma mo ma ye fa ye tumi no anya adwuma oba bi wo tumi ni ya de seye o de seye de o de create confusion ai magu area ne nsu ni ja obi anka na asem we tumi be ni say na prophetic can say ye mema hwe oba bia otumi ni kunu tena asomdwem hwe mo abrabo bema no nya pressure oba ni nya pressure omunyini che but 1 2 na we picture niam no da attack bema no
make some way many of them do community show minim soft or bar or your dickness memoir so did no kuni ya suffer and now banning come make or co preachy and no jan I with or ban 7 and kuna for bar for a sonny in a sign no what in a property oh yeah no credit them. And of course, it's a basic thing now, no be so key. And also, I'm banis kese fafaka. One most one chirubiara. And I loved. So, it's Octoberman, as some shaberman and one dark frame of you say, what, now only 7 almost year free. Now, Obana frame no comes so ma. Obi di chain obi di. Men was him. Ya empaibo na be man frame da ko say wo ma me on ka bibia nchire me say da bi de ke yanko yanim nti ma me ka bibi chire wasam no be ye de wo say wo so to e ma ye wo to me na mo me to me nua ma no so bifo say wo kasa no kan dickness say bi awrade adom me tie me dickness but dickness fo ni bi wo ho a dickness fo ni bi enye wo mu nyina o kasa nyame asam na mo de ye share so ni dem no de bobda mo dickness fo ni ni ye de nipa so kanke dickness fo bi so ban ye ento ye dickness na so ban ye jai na da chenyame obebisa o de adwuma na ahye wo nsa dickness bi no agiri nyina abo na bo sei o ba na ne bo aye tan wan na kire wo sa ma me dickness jaisa na emwa ense kan dickness a yen so ye wo yen ye wo yen criteria bi ai e wo ho so atiase ente dickness no amani onyama ba dickness no ho na nya de because dickness pa no ayese amunya sa so de akodo no e ma ye wo tumi mum ye use ye tumi no positively. Let's use our power positively never eni onyam hwemre urade ma ema tu no enu nti na ye di nimdie make no ya komete ema tu mi di nimdie because hwe oba bia be ma bia wo 5 senses oba bia wo 6 sense that's intuition into oba bia to me sense bibi ahead ade no eyes no otumi hunu se ade we enu nti na be ma kobo adwaman a oba ni obeka no onya atenka woni mu mpacho hoso baby aye keka ko no e hoso ho be ehye ye twa ko ya ba baby ko baby ehye na say me cool temperature down ye twa ko ya ba ye ba ye beto aso e ko baby a found to ni paso no ni penya ye found to ni paso no ni penya yo arafo enkomo ye do ye twa ho sa na enkomo e ko so an me de TV so ankaje anyway mene Prophet Glover anafe minua bema dikema ene ye wo ha na tumi ne ma no yentimi enyusu ne yenkita ne yie no ehu hia se edrubi esese ma yetimi ma yentumi no eso ba mfaso ema yankasa asankrankre ansa na ba yefie ansa na ba ebusu ansa na ba omanmu ni nyina na ye bre na ye bre ye sori so anu me pese ode ye futu na wodi tu ye yahwefo efo wo ye wo ba ene ye dedicate ba no tu wonfo na mo mansa na no pese wo de wo number no na fe wo de baabi a wasore ne wo no e de tudwa na uwia wo de foto na to aso taw na papa de kenso etimi abemo ma nya mi shirawo asore din the Worth of Worship Ministry International ye wo tetegu no kaswa mantempon so tetegu kwan so tetegu opposite Roman Asoridan ne Roman Asoridan no ene ye nhwenim te bia wo bia meto nsa for number na e 0244 888905 0244 888905 enyume am no cause all night kese pa ampa ye bedwa wo fie ho enti no onyame ensiro bibia no be friend number 0244 888905 efutu amedema ma ne say emma etumi no ewo ahobrasiem emma etumi ewo ahobrasiem enu nti na wonyankopon ehye be ma no na wo ba amre ne ho ase oba tumi bre ne ho ase a de woni mu bia etumi pie edaadi esanse oba ene ye fie yie ena ahobrase ne ye fie yie ena se onipa bia yesese de se onipa nyanto wase a otumi ehu na koma ehu ne nsuno ehu ne brabu ehu ne bibiara into boase ma wotumi nya the secret of what you are fighting for it was so bia tumi ebra no ho ase
na cha say wo oh me person me use word be will be word. There should be a word for it. So for Dicky Ma yes Dicky ma wo Trump word. So we can say Trump card. Yes. We have Trump word say e ma no. Won momre won ho ase. E ma momre mo ho ase what na bro ho ase show kuna se a adodode bia wa wade ni mu no. Onsabeka. Dicky mbre. Yo ye chie ye tiefo ye koso ahwefo nyina ya me nhyira mu. Dicky ma me wakaso a yare a atete wo de wo bu kon wechia wonya anu aduro me pa ocho fi wuti hwi kosi wo mowere fabra dikima me aso na ewo papa ye di hu dwa nti wo pe wo papa e be kase e be man kwala de sua akoso a wo fra na wo be humia ye be ma obi na wo siwenya wasomadwe dike me number wo benya me eye 0246 027066 0246 027066 mafutu ba kwa mede ma menuan mo mba me maame mo emba mo ye A1 se abrabo mu nima enye yie there be that se oba ntina obi nsori bi wo ba na se obi nware ya yentumi mpo nhye ne se oye pani se na osomafo Paul kan se obi yentumi anhwe ne fie yie a ontumi mahwe nyame asafo so emma mo ye nkrofo mo kan ye ho a in fact emma ni mo ye ntumi nko Lady Gifty Blue me sure Lady Gifty Blue say we must use our power as women wisely. Thank you. Nti se na ye no ba de no so nti ye pa mo cho ye use ye power no mo use asanyansem enimdimu oba bi no gine bebi na okasa oba kasa sa wo hu asam no mfaso bi a ewom ti ye besere se menuanu mo ma ye ma me munnim a enye ye nyame onka mo ho nhwe mo so ombo mo ho ban kosibra ye bese ehia ewo Yesu dem nti amen amen ya ponwanesa o maame monko have a lovely weekend bosom wo yesu awie ye ene ye be ye me elder ene me diknesa wo mu free mu oba ne free mu ne na wotwe pepepe no berima no so efi mu Mr. Mrs. Safari Watermark Community for Church of Pentecost busumi ya wiye 30th 31st and then the first no in ye be wo no mo ayi ochina so me have brother that former ono so ye did 1 week ewo tema ananwa enti no ye be ko na akoye den akohwe won chi enti no me mabusuan nyina yakọ Mr. Mrs. Safari ya me ofa mo kransie yi na onhwe mofra na mo de won di akire no so makra mo premto bre pamzi ai honorable me producer director papa David Oha o say set braset me ti bi acho Masa Israel so e wo ha e na wo ba no Simon and John we the disciples power that one say nyame ya doma you be share have a lovely weekend and may the Lord continue to protect you as always. Goodbye. Bye. Found to Nipa so no ni penya. Found to Nipa so no ni penya.